lalpan min mangai ani ziak tu sangte Ronald Timothy thon khat bung ni changli atanga chang sari ani chuan mi zong zong chandama oma le thu tak khria adu ani pathian pakhat chau a oma pathian le mi hring inkara palai pakhat chau a om boka ama chu mi hring ani Krista Isua mi zong zong tlan nana in pe chu ahun tak zela riat tirin a om turani chumi ti tura tlang au pui tua le tir kova ruat kani thu tak kasoya kadolove rin na le thu taka zentel te zirtir tua ruat kani pathian chon mi hringte athu oi lo na awanga ama ne na in then to thiam lo changa chatuan mei dila kalma bak vek to kha min mangai em awang chuan afa pamal nei chun chu kan thi ai thia nun thar neya ama nen in remakan omle theina turin khovela ron tirin kantan aron hlan ani kha he chanchin thalom om em hi ria a ama rin a kan oma chandama kan om hi adu ber ani felna reng nei to lo pathian tilom thei to mia lo kan ni thin kan felna anga kan ngai te hian pathian atilom thei to mia lo ani thin kha ma se Krista chuan kan ni sual le ara kan ti sual zong hi alo phur vek to a cross a chuan kan mi hring hlui sual putak sa chu alo thi pui to ani chumia zara chuan kan sual man thi na laka zalen kan lo ni to in a tho le na a chuan mi hring thar kan lo ni to ani he thu tak thu kan chandam na chanchin tha hi khovel zonga kala thil siam zong hna hril tura minti chu alo ni ta he thu sual lama kan thi to na le pathian lam konga Krista Isua a minung le thil siam thar kan lo ni to hi kan lo hriat veka rinna omin ahminga baptisma chang turin mindu ani chung anga omte chuan kan rin Krista zara chandamna kan changani aring du tlat lo chu thiam lo chang anni pathian min hmangai na hi aro pui ani misual te min chandam du hi keini la chuan enga ma hian kan ngai lo thin a then la in min tho zo sak vek to chu a thu ang lo takin chandam na chu lo tho chhuwa tumin tran kan la fo ani si a ti thei kan nei lo awangin pathian chuan afa pamal nei chun aron hlan ani jok kan sual lai chuan thil sual kan timai thin ang hian Krista ami fel kan lo ni to chuan ama ring tu chuan thil tha atimai tur ani lal isu Krista na tho kan rin lo na a ngai si lo hian kan rin lo na awang hian chandam na min tho zo sak vek to hi tho chhuwa kan tum thin ani hi sual man chu thi na ani sia pathian thil thon pek ero chu kan lalpa Krista Isua zara chuan chatuana nun na ani tia rombung ruk chang somni pathuma ziak ang hian thil thon pek liau ani sia Krista Isua a sual lama thi to le fel lama nung kan ni to na rin na chuan mi fel ti tur iti to mai zo kang u tuna po eng anga sual na atang laklo le beidon na khura tang anga po kan lowin ngai ani theye pathian chuan Krista a chuan min ngai dam vek to in kan sual zong cross a alo chingral vek to ani kan sual na zong chu Krista thi na le tho le na trom puina a chuan min lo theing hil sak vek to zok ani a chan po kan rin hian bol lo na reng anei lova thiang hlim fam kim ani wang ani timai hian lali so Krista thi na a chuan thi ve to in anun na a chuan kan lo nung ve to pathian faparing tu chuan chatuan anun na anei to ani khovela thil lu le tha nei tur chuan kan tho na sat angai thin
chatua na nun na lim top lo na ram chu min hmangaya kan aya in pe Krista zara athonin kan changani he khovela romin om thin maila ring tu te tan chuan kan mathlir eng tak awang hian Krista a chuan kan lom ani hi Johanna bung som paruk chang som thum pathum keima a thlamuan na in mu nan heng hi in hne na ka soi ani khovela hian reomin in om thin nima sela thlamuang takin omro u kein khovel kangam ta atia lalpan mal som cheuro se